Dithe kuku A ukuphi. Kenzeka sometimes sifocus kuphi. Sikhohle that A ukhona. Hallelujah. Sikhohle that ubani A ukhona. And uB abekubalisela ngeproblem onazo. Abekuxela ngomyeni wakho okuhluphayo. Abekuxela ngabantwana bakho uthi usindisiwe. Babe bencila. Uthi usindisiwe babe bethwala abantwana bebazise ekhaya bengatshadanga. Uthi Nkosi yami kodwa xa simjonga lo mama simjonga ngapha kwa A. The same mama. Xa simjonga ngapha kwa A uphathisa umsebenzi wokuthi xa ethetha nabanye abantwana babanye abantu amameleke. But xa kufika kuye xa kufika kuye mhlawumbe kukhona abantu abake baziphithuba bakhuleke ngabanye abantu. Uthi why ebomini kuba easy kangaka ukuthandaza ngomnye umuntu ngoba xa uthandaza ngomnye umuntu into siyenzeka kodwa come to you. Bakhona inkinga unenhlahla wena uthi xa uthandaza ngesikhulu sakho kuve kwenzeke quickly kodwa xa uthandaza ngabanye abantu kuyakhawuleza ukwenzeka. Usibuza umbuzo ukuthi what happened ithi mina ubomi angisisiwe. Ayithi lento xa abantwana bakho befeba phaphandle bemitha bethela abantwana ekhaya hlukana nesiphiwo sinikwe uThixo sokululeka abanye abantwana. I remember one time mna ndizuyeke ukusungela ngenxa ukuthi nakuba nesensipethini wami umntwana uyowaphuma endleleni wangayithatha insindiso. Ayithetha ukuthi mina mandisuke ensindisweni. Ayithetha ukuthi ebandleni mina mandifike ndivale kumlomo ngoba owami umntwana because la mntwana ayindimi. I have to carry on with my assignment. Noma wenzeka ntoni abantwana nikhona kodwa tendency uSathana yokuthi ka wena ufuna ukwenza umsebenzi athi bapha bakho. That is not your duty. Umhlalisile phansi akakwenza but baba khona basamamela. I have to speak to them who can listen. Jesus. uSathane uyathanda udisama abantu. Abadisame ngokuthi wena ungathetha njani ngendaba ukuthi kuphunywa njani ematyaleni usematyaleni. Jesus ungathetha njani wena ngalonto unamatyala nje ubolile unamatyala kodwa uzoma ngaphambili uthi kuyaphumeka ematyaleni. Why can't you speak positive while you are in negative? Why can't you see uThixo ngexesha kunzima uzibone ukho Nkosi yami ukuthitha nje ubheke kuphi ukuthitha ubone uA ubone uphi ubone uA uphi uthi senkingeni kodwa ubone because abantu abahamba noThixo abaphili kwi-present moment abaphili kwi-past. We can't the past. We can't the past. Umuntu osikelela ngeke selidlulileyo. That is the person esingakwazi nokuxosha naye ukuthi benzeni izolo. Doesn't matter. Into esithetha ngayo ukuthi kangisuka apha ndiya. Jesus. Unabantu abazomane bekukhumbuza ukuthi wena wakwalala nosibambana. Nkosi wena wakwamitha waconfessation. Jesus. Wake wenza okuya. Jesus. Akathethi ngaleyo bangoku ndilapha ententeni. Jesus. From now on kuzokwenzekani. Siphila ngabantu esibafunayo sifuna ukubona abantu bephila kwi-future bekwi-present moment. Baphile ngengomso athi kulungile ndiyifeyilile itest izolo kodwa Sathane uyibonanga le nto oyibhala kusasa. Jesus. Lento yenzileyo uSathane ngezolo ekushaya. Don't allow it ukuthi disturb le obungayenza kahle because you will never change the past but you can change the future. You can never change the past. Into soyenzile. Don't focus back. Look forward. Usakwazi nokufunda. Nkosi. Ngenxa umkhano first paper English. Nkosi yami. Yakubetha left and right. Nonto leyo yenza ungasayazi nalubuyazi. Jesus. What kind of a person are you? Jesus. Uluhlobo luni lomuntu that you failed last year. You think nakulo nyaka uzofail. Jesus. Okanye ubona ngenxa uyobhala wrong lamaphethana sedlulile. Ucinga nakulezayo uzokwenza the same thing. What type of person you are? Ndifuna uphakamisa inhloko. Ube uthi Sathane uyadlala. I will never quit. I will never surrender.
asose ndingame. I will fight not until the end. I will fight until I win. I will fight until I win. Noba ngafeyila utazosukuma. Ngizozipasa. Noba kunini ingezokwenziwa ndikupasa. Satan, you mustn't tell me yes, because I can't change. Hallelujah.